noneho ico gihe nibwo nari ntangiye kwiga kaminuza nubwo ndibuze gusubira inyuma nta masomo ibintu byo kunezerwa no gufatwa mu mutima biza bisa naho bitumvikana mu bwenge bundi busanzwe rusange nta masomo kandi tugeze muri ma examen kandi ahantu twigaga ku university y'abarundi habaga rigeri rikomeye mu buryo ugira suseti 3 ugasibira mu mwaka hahaguruka abantu bamwe b'abafamiliye kandi ntibavuza amafuti n'ukuri pe baravuga ngo nabaye ikirara kubera ibitaramo ngo noneho ngeze naho nta mashuri nkaja kumukutana mu minembwe turi mu ma examen muri kaminuza kandi ico gihe nari mpaye nishurirwa n'undi muntu amasomo wari waramfashije kubera impamvu z'ubukene nari ndimo naryama mu ijoro umuntu akaza akambwira ngo dore ibibazo bizoza mu ishuri ica mbere ni iki ca kabiri ni iki ca gatatu ni iki nkabyuka nkihangana muri bwa bugwayi nkiga gusa ibisubizo bya bibazo bambwiye bizoza muri examen nazinduka muri examen ngasanga bya bibazo nimba ari bitatu nabwiwe mu ijoro nibyo biza nigera kubipfa abantu twiganye muri yo kaminuza barabizi nabahamya barahari haza umukecuru umwe yamambwira ngo Ruhana ngo uzombwira ngo aho washize ngo ibiheko byanje 7 ngo kandi uzombona wa mwana we ntabwo nise mukecuru we noneho ivyo bintu hayo uvuga kuramenya uko hayo umbwira nico gihe nasengeraga mu itorero rya Umoja ibujumbura ryabaga muci bitoki iruhande rwo kumutakura pasteur Semanuka ari pasteur wanje urwo rubanza yarubayemo pasteur Gasambo utuye muri Australia ayo makuru arayazi ndi mu masengesho ndi musenga ibi muza mwumva by'ibigeragezo abakristo baza baca mu bibaho bantu mu ruhinja runsanga mu cumba ndi musenga rwambaye ubusa uruhinja yeme haleluya mwumva ukuntu Imana izibana n'imitima y'abakristo bantu mu ruhinja ruraza rwambaye ubusa ndimo senga saa 6 z'ijoro mu cumba baca amasengesho rurinjira rumare kwinjira ijwi rirambwira ngo usenge mu rurima abadayimoni batazabumva ngo nanje ndagumana nawe ngira imbaraga nishinja mu mwuka ndasenga igihe mpaye nsenga rwa ruhinja ruratambuka rukoza umutwe kuri prise bena umuntu ajomeka telefone rwinjira muri prise rukamiriza rwamiza nkagira ngo none Bujumbura hose ko bararwumva ariko nabari hafi kuri ico cumba ntaboza barwumva nije nyine woza urwumva yego murakoze ku mazina yanje nitwa Ruhanama Richard ndi umunyamurenge niho iwacu niho mvuka ndashima Imana cyane reka mbanze mbarangire aho bazaza basanga ubutumwa bwanjye ni kuri Ruhanama TV1 muzakore subscribe mukore share mukore comment mukore like mudushigikire kandi ndahamya ko namwe ibyo Imana izaducishamo nanone namwe bizagira uko bibashigikira kuko natwe tuzatubashigikira benshi bafite umurimo nk'uyu nguyu natwe twaye dukora ijambo rya mbere reka ntangire soma ijambo ry'Imana nimara gusoma ijambo ry'Imana mbabwire icyo natekereje kuganirira abantu ni Yosuwa 1 no kuri 1 ukageza ku 9 naho ngaho n'iryo jambo uzorisanga havuga ngo nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe sinzagusiga kandi sinzaguhana komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzabaha amen narimvuze ngo ndashima Imana kuba ndiho kuba mpumeka kuba ngenda kuba ntekereza Imana ibishimirwe cyane icya kabiri ndashaka kubabwira Ruhanama ninde ni muntu ki mu buhamya bwe bwo gusenga Imana kwe mu ntambara ze yahuye nazo za Satani mu gusenga kwe icyo nicyo kiganiro cya mbere nshaka kubabwira uburyo Imana yabanye nanje icya kabiri nzobabwira uburyo Imana yabanye nanje mu rugendo rwo gukomereka ntabara ruguru iwacu
nshimira n'abantu bagize ico bamara mu buzima bwanje bwite. Nzobababwira mu gice cya kabiri. Imana rero ibagasanire bwoko bw'Imana. Ijambo rya mbere, ruhanama mu gakiza, ruhanama mu gusenga ninde? Namenye Imana ryari? Natangiye gusenga ryari? Natangiye nje gusenga 2004 mu gihugu cy'u Burundi, nibwo natangiye gusenga mu nkambi yaho twari dutuye hitwa mu Ngagara, dusenga Imana. Ariko ari bya bindi byo gusenga umuntu akiri muri moto wa kwanza, niko nobyita, dusenga Imana. Turangije gusenga Imana, ariko nje uko nari narahamagawe nkumva nkunda gusenga nje nyine gusumba gusenga mu rwinshi rw'abantu, tugasengana, ariko narangiza ngakunda kwiherera, ngakunda gusenga nje nyine. Imana iradufasha, igenda idukuza, itumenyesha byinshi bituruka mu ijambo ryayo, igenda utumenyesha ubwenge buturuka mu bushake bwayo, igenda utumenyesha imbaraga zituruka mu ijambo ryayo. Imana ibana natwe. Bukeye nza kugira intambara, nizo nashatse kubabwira muri buno buhamya, uburyo Satani ari umugome, babwira n'iri jambo nasomye rivuga ngo komera ushikame, ibyo ucamo byose bigira iherezo. Nta kigira itangiriro kitagira iherezo. N'umwana w'umuntu wavutse agira igihe cyo kuvuka, akagira n'igihe cyo gupfa. Ariko ukuca mu ntambara zawe zose, ukuca mu butayu bukuremerera, ukuca mu ntambara ziremerera imitekerereze, ziremerera umubiri, ziremerera ubuzima bwawe, uhumure. Imana hari igihe iceceka, igasa nkaho utakibana nayo, igasa nkaho utakigendana nayo, ndetse wasenga ugasa n'uhaye ukubita ku rutare, ndetse wavuga ugasa ugatekereza ko itumva, ndetse ukareba nabo utekereza ko ushobora kuba barusha umwanya wo gusenga Imana no kugendana n'Imana, bagasubizwa mbere yawe, ukibaza ikibiteye. Reka nkubwire, Imana iyo ije kugutreninga ikurekera mu bisa n'umuriro, ikurekera hasa no mu menyo y'intare, ikurekera mu magambo akomeye y'isi ya none, ikurekera mu gisuzuguriro, ikakureka ukambara ihuza ikagucikiraho, kandi warizeye Imana utaba mu byaha. Ariko hirya y'uko Imana ntizirekerera intore zayo. Wibuke ko yabuje Satani ngo uvuye, yarayibwira ngo Satani iramubwira ngo ivuye kuzerera no gutambagira mu isi, ayibaza ko yabonye umukiranutsi wayo Yobu. Satani abwira Yesu, aramubwira ngo Yobu yoreka te kumererwa neza, yoreka gukiranukira te n'ibintu yawe. Imana imutiza ibintu bya Yobu, ariko yimana ubugingo bwe. Ico nico Imana, aho izihabera Imana niko gukomera kwayo. Izireka tugaca mu ntambara, ariko ubugingo bwawe yaravuze ngo uwo mpfunyitse ngo nta wo munkura mu kiganza. Ubugingo bwacu kubera ko yabukuye ikabuhishana na Kristo Yesu mu Mana, izireka tugaca mu bigeragezo. Yaranavuze ngo nimugeragezwa ngo mureke kwizera kwanyu gusoza umurimo wako, ngo kandi nimuca muyibaremerera ngo ntimukagubwe gitumo, ahubwo ngo muzanezezwa, kuko ibigeragezo ni bimwe mu bidufasha gucurwa tugasa n'Imana. Iyo hatari ibigeragezo nta gucurwa, kuko ibigeragezo ni rwo ruganda rwonyine ruza rubasha gutuma abakristo bagera ku rwego Kristo Yesu ashaka ko tugeraho. Ntangiye gusenga rero, Imana igenda idukuza, idufasha, itunezeza, itubashisha mu mikutano myinshi, mu bikorane byinshi. Twigeze kuja mu gikorane c'abanyamasengesho c'abayumbe cari cabereye mu Minembwe. Ico gihe twari tuvuye mu gihugu c'u Burundi, nkabana na Pasiteri Dudu, uwo ni umuhamya twari kumwe, na Pastor Musabwa Tito aba muri Amerika. Ndababwira ngo njewe ndajana n'ivyuma byari bikodesheje, ngenda muri iyo modoka ya fuso, ngenda nicaye ku byuma hejuru, tuva Buvira turarenga mu Minembwe. Ariko ico gihe ndababwira ubuzima bw'ubuhamya n'ubukene naciyemo. Ico gihe
noneho ico gihe nibwo nari ntangiye kwiga kaminuza, nubwo ndibuze gusubira inyuma. Nta masomo, ibintu byo kunezerwa no gufatwa mu mutima biza bisa naho bitumvikana mu bwenge bundi busanzwe rusange. Nta masomo, kandi tugeze muri ma examen, kandi ahantu twigaga ku university y'Abarundi habaga rigeri rikomeye mu buryo ugira suseti 3 ugasibira mu mwaka. Hahaguruka abantu bamwe b'abafamiliye kandi ntibavuza amafuti n'ukuri pe, baravuga ngo nabaye ikirara kubera ibitaramo, ngo noneho ngeze naho nta amashuri nkaja kumukutana mu Minembwe turi mu ma examen muri kaminuza, kandi ico gihe nari mpaye nishurirwa n'undi muntu amasomo wari waramfashije kubera impamvu z'ubukene nari ndimo. Ariko nsenga Imana izibana n'umutima uyemera, Imana igakunda umutima wumva utarimo icaha, Imana igakunda kugendana n'umutima wanga icaha. Ntaco Imana iza yima umuntu iyo yiyanze gukora ibyaha. Mbwira Imana ngo Uwiteka we, no muri aya magambo ameze gutya nubwo nataye ama examen ubane naje. Ndahindukira ndaza nsanga bakoze ama examen, tuvuye mu gikorane c'abayumbe turaza tugeze Bujumbura nsanga bamaze gukora hafi ama examen 4. Ngeze Bujumbura ndarwara, tugiye kuja mu deuxième session, ariko ndwara indwara isa n'ibigeragezo, ndwara ukuboko kw'iburyo. Nagera mu ishuri natangira kwandika ukuboko kukajuguma, kandi ntagaza njuguma ukuboko kw'iburyo kukandya cane. Abenshi twagiye dusengana barimo babyishimo Faustin batuye Mbarara nabahamya barabizi, barimo bamwene data Gafasi twarasenganye, barimo ba Pasteur Semuhanuka wari utuye Bujumbura, ureke Pasteur Semuhanuka yitwabanaga hano Nairobi, undi wari utuye Bujumbura, barimo Pasteur Muzehe Gatako nawe yamfashije gusengera iyo ndwara. Nagera mu ishuri natangira kwandika ukuboko kukandya kukajuguma sinandike. Noneho ndwara ngeze muri ayo ma examen ameze gutyo, naryama mu ijoro umuntu akaza akambwira ngo dore ibibazo bizoza mu ishuri, ica mbere ni iki, ica kabiri ni iki, ica gatatu ni iki. Nkabyuka nkihangana muri bwa bugwayi nkiga gusa ibisubizo bya bibazo bambwiye bizoza muri examen. Nazinduka muri examen ngasanga bya bibazo nimba ari 3 nabwiwe mu ijoro nibyo biza. Nigera kubipfa abantu twiganye muri yo kaminuza barabizi, nabahamya barahari. Nigeze kubipfa no mu professeur muri kaminuza witwa Marcel w'Umurundi, ikizame ngikora mu minota itarenga 10 kandi cari kinini. Aranga ngo nibye ikizamini, ngo cangwa wenda nahaye mu professeur twigishiye kura amafaranga, afata urupapuro rwanje araruca, turi muri sale turi abanyeshuri benshi turimo dukora. Turangije tuja kwa lecteur kwa Gilbert Sekamana, tumugeze imbere ndamubwira ngo yandenganyije. Nimba atandenganyije, nimba atekereza ko nakoze tricherie wenda nibye, ni mumpurundi rupapuro ampeze ni iki kizame, nindangiza mzandike twicaranye namwe hano soza ikizamini. Imana iramfasha. Uwo mwaka nije wagize amanota menshi mu ishuri ryacu muri kaminuza muri iyo kuru njenyine, nije wayigizeho 89%. Nije wayifasha amanota menshi kubera yuko Imana nararyamaga umuntu akamzutsa akambwira ngo dore exam izaza niyingiye. Igihe rero nasenze Imana nagiye mpura n'ibyo bigeragezo, nigeze gusenga iba abantu baza bavuga by'uburozi birahaba, abantu barahangutse bazoreke bakurikira umwami Yesu niho bazobona igihugu cyo mu ijuru. Haza umukecuru umwe yamambwira ngo Ruhana, ngo uzombwira ngo aho washize ngo ibiheko byanje 7 ngo kandi uzombona wa mwana we. Ntabwo nse mukecuru we, noneho ivyo bintu hayo uvuga kuramenya uko hayo umbwira. Nico gihe nasengeraga mu itorero rya Umoja ibujumbura ryabaga mu Cibitoki iruhande rwo kumutakura. Pasteur Semuhanuka ari pasteur wanje, urwo rubanza yarubayemo. Pasteur Gasambo utuye muri Australia ayo makuru arayazi. Mbwira uwo mukecuru ndetse byo wavuga, noneho kuramenya uko wabivuga mukecuru, ngo nakubwiye ngo uzombona wa mwana we. Ndi nukuri sinzokubona, ndahubwo ngiye kukugira itaje nzogusengera, nzoza ngusengera uko mbitekereje, ahubwo ngiye kugusengera wimuke ubunge uvi Bujumbura, Imana igukure mu maso y'abakristo kuko
turi uw'ikanisa wanga ikanisa uko nguko ugoye ikanisa ngiye kugusengera ubunge subira mu ihuduma ndamusengera wa mukecuru abunga mu ijoro kandi abunga adasezeye aja mu makambi kandi yari afite ubushobozi ndabizi yagiraga abana hanze ntiyarabuze ubushobozi bwo gutura Bujumbura abunga adasezeye abunga mu ijoro aja mu nkambi z'i Burundi kubera kuko abahamya muzobaze basabwa umugabo w'umuyumbe w'abadahurwa abimbarara twarabanaga mu cumba tuzadusenga n'Imana ico gihe niwe twabanaga mu cumba tukabana na mama wa Beya Soliste w'umucuranzi uyu twarabanaga mu cumba ico gihe tuzadusengana tukabana n'umudamu witwa Nyantebuka umukobwa wa Semwanuka aba muri Amerika muzomubaze ico kintu arakisi n'urwo rubanza Pasteur Semwanuka yarubayemo wa mukecuru none amare guteza akavuyo mpamagaye Pasteur ngaho ngwino wumva makuru araha ngaha na Pasiteri Gasambo mbabwiye ayo makuru ko uwo mukecuru yashizeho urubanza ngo nzomubwira ngaho nashize ngo ibiheko byiwe 7 ngo kandi nzomubona nuko barambwira ngo reka bamuhamagare uwo mukecuru ndabwira ndi mumuhamagare kandi mbabwije ukuri uyu mukecuru nyina azaroga yanga Imana wa mukecuru aratinyagira ubwoba nimba yarageze giyagera ubwenge buragaruka nico ntomenya ariko ico mbahamiriza nuko Imana igira imbaraga zo gutabara abakristo uko nukuri mbahamirije bene data Imana igira imbaraga zo gutabara abakristo iyo wasenze nyagusenga n'umutima umwe Imana zitabara abakristo icakabiri ico gihe ngira ubukene maze gusoza segondere ico gihe mukecuru wacu yaramaze kwitaba Imana turi mu bukene inkazi wacu zari zaranyagiwe inganji mbere tubaho mu bukene bantu mongo nzoje guhakwa mu mibunda ku mugabo w'abasinzira bagiraga inkanisha ndababwira ngo sinzoja guhakwa ku mugabo utandusha igitaramo bwira Imana ngo Mana umbwirire neza mu maboko yawe ntihabuze ifaranga zonigisha kaminuza kuko nari nafatanya amanota menshi muri segondere ariko kubera ko njewe ntari umurundi banga kumpa bourse ngo nige kaminuza none ngira ubwo bukene nzanibuka rimwe bigeze kuntumira ibuvira mwivuga butumwa tira umugabo umwe ihuzu kugira ngo azontize ihuzu njane ku mustari arayinima mburi huzu yo kujana ku mustari ico gihe nagaza nsenga ni pataro ya uniforme y'ubururu n'ishati yera za zindi za uniforme zo ku masomo kagira ikirato cacitse kagira isogesi gacika mu mano nkayisona igasubira igacika nkayisona ariko ico gihe nabaga mwikanisa mu cumba nkabwira Imana ngo Uwiteka we no muri buno bukene ugumane naje tunsige tundekerere kugira ngo umutima utananirwa nagaza ncumwembe kararira umwembe naciye ku giti kawurarira karara mu cumba ngira ubukene akabwo mbona ifaranga zicirinda zirimwe nkarigura nkaja mu cumba na iminsi nabwiriwe sinoyivuga ariko ico gihe imbana n'Imana senga Imana ndashimira umugabo w'abasinzira witwa Jalose atuye Bujumbura ari mu bagabo bankonexe banshakira akazi ahantu nakoraga muri supermarket muri ubwo bukene bwari bumeze gutyo Imana izomugire neza kuko yarankonexe ampuza n'uwo murundi uwo murundi ampeza akazi ico gihe senga Imana ndayibwira ngo sinzoja guhakwa nkikugira nkigitaramo mu mutima wanje Mana sinzoja guhakwa sinzoja kuragirira undi mugabo narizeye umwami Yesu bukeye nkabandi mu cumba ico gihe ndi mu cumba paye senga Imana irambwira ngo nukuri nzabana nawe nzagumana nawe wihangane ariko njewe ntibimbwira ikabwira abandi bantu babahanuzi akaba aribo bampanurira igihe dusenganya ati yewe Imana kiratubwira ngo ugende uhumurike mu ntambara uhayucamo bukeye umunsi umwe haguruka umumama w'umurundi kazi witwa Flora ba bene data muzomubaze nka mwene data Gafasa aramuzi nawe yaramucumbikiye araza yari pasiteri ahagarara mu itorero harira aravuga ngo Imana yaramubwiye ngo azobere ruhanama nyina ngo azombere mama ariko njewe sinabyakira uyu murundi kazi wambwira ngo azombera mama yarapfuye aho simfite amafaranga yo kwiga kaminuza ndagenda yamambwira ngo nidusohoka mukanisa ngo tugende ngo ntore igikapu canje ngo cimyenda ngo aranjani we nuko ngo mbaye umwana wiwe
nta gikapu nagiraga bene da. Ndaramubwira nti yewe nushaka unjane uku nambaye nuku n'igikapu ni iki ngiki cyose. Nabayeho mu buzima bw'ubukene bubishe, ariko Imana ntizitererana abakristo. Anjana iwe, tubaniwe, tugeze iwe. Umugabo we yakoraga muri PAMU. Iyi PAMU ni Programme Alimentaire Mondiale, iyi ni World Food Program, ngira ngo wenda mu Cyongereza niba ntibeshye. Ngeriwe ahita umugabo bamuhagarika mu kazi. Arangiza arambwira ngo Ruhana, umugabo yahagaze mu kazi kandi nakuzanye mu rugo, none senga ya Mana yawe uzusenga, kuko Imana yarambwiye ngo nkubere mama wawe. None ni gute no kuzana byarangiza umugabo akazi kagahagarara? Ni ngo kunishuza akazi k'umugabo niko no byita. Naje umugabo afite akazi, none ngeze mu rugo akazi karahagaze. Nama ninjire huduma yo mu bukene yo gutakira Imana. Nari mbonye uburyo baza basiga umukate bleba nanje nk'abandi. Nari mbonye uburyo abandi baza barisha wenda umutsima inkoko. Yashitse n'ukuri. None njewe kandi uyu mugabo akazi karashize, bagiye kunsubiza kandi harya bagiye kunsezereraga niko mbonye. Ndasenga ambaze ndamubwira ngo nukura azogasubiramo, ariko nabimubwiye ntabibwiwe n'Imana. Umutima wari wizeye gusa kazosubira mu kazi. Arangiza arambwira ngo bamuseleksiyonye ngo mu bantu bazongera gukora ikizamini cy'akazi, kandi umwanya babaharanira ni umwanya umwe ufite abantu benshi kuba deuxième personnalité mu Burundi muri PAMU. Sawa, ndangize ndamubwira ngo kadusenga Imana, dusenga Imana. Tumaze gusenga Imana baja mu kizamini. Bavuye gukora ikizamini arampamagara arambwira ngo bagiye kuja muri interview, ngo ngaho nisenga Imana kuko bari bamuseleksiyonye mu bari bukore interview y'akazi. Noneho mu mwanya muto ampamagara ari kurira. Noneho yamarira nje ntekereza ko ari amarira yuko ababaye ku mugabo wenda atabonye akazi, wenda atsinzwe. Noneho jewe ntekereza ko ari amarira y'agahinda, naho iwe afite amarira y'umunezero ku mugabo ari we bagize deuxième personnalité muri PAMU y'u Burundi. Imana ibingiriye neza. Barambwira ngo nimbabwire kaminuza nkeneye kwigaho, ngo nindangiza ngo mbazanire nimero de compte bishure. Nuko niko nize kaminuza, nuko niko natangiye kaminuza, nuko Imana yanciriye inzira sinaja guhakwa. Kugira ngo nze gusoza ibindi nzo bibabwira hanyuma. Ndi mu masengesho ndi musenga, ibi muza mwumva by'ibigeragezo abakristo baza baca mu bibaho. Bantu mu ruhinja runsanga mu cumba ndi musenga rwambaye ubusa, uruhinja. Yeme haleluya, mwumva ukuntu Imana izibana n'imitima y'abakristo. Bantu mu ruhinja ruraza rwambaye ubusa ndimo senga saa 6 z'ijoro mu cumba baca amasengesho. Rurinjira, rumare kwinjira ijwi rirambwira ngo usenge mu rurima abadayimoni batazabumva ngo nanje ndagumana nawe. Ngira imbaraga nishinja mu mwuka ndasenga. Igihe mpaye nsenga rwa ruhinja ruratambuka rukoza umutwe kuri prise bene umuntu ajomeka telefone. Rurinjira rwinjira muri prise rukamiriza rwamiza nkagira ngo none Bujumbura hose ko bararwumva, ariko nabari hafi kuri ico cumba ntaboza barwumva, nije nyine woza urwumva turi kumwe mu masengesho. Nzobabwira ubuhamya bw'ibindi Imana yagiye intiza kubona. Nzobabwira ukuntu Imana yambwiye abantu bazoja mu ijuru muri ico gende mu masengesho. Bene data mwiringira Imana, ntizitererana bayo. Yahinduye amateka ku buzima bwanje mu buryo ntagitekereje ko ngihatswe ku wundi mugabo. Yego nzokora akazi kundi muntu ampemba amafaranga, ariko sinkigiye kuragirira undi mugabo. Muhumure ibyo mucamo, muhumure ibibaremerereye, muhumure ibibagoye. Ikindi nabonye gikomeye kiba muri izo nzira kugira ngo nsoze kino kiganiro, nuko iyo uri muri ico gihugira igikundiro gike, ndetse n'abantu tuvukana benshi twagaza dusohoka ikanisa, abantu bamwe tuvukana n'abandi bene wacu nkabona ntibakeneye kundamutsa. Uri mu gihe cyo guca mu gikundiro gikeya, hagaza ubwo bareba wenda ukareba arebye n'urukweto wambaye cyangwa isimisi cyangwa ipataro,
ukabona ntakeneye ko muhagararana kandi bidatewe n'uko uri igifu ariko bitewe y'uko uri mu gihe cy'ibigeragezo wambaye nabi ibo bambaye neza uri mu gihe kikuremerereye cyo gucaho n'abantu badakeneye ko muhagararana humura ikomereze ku Mana usenga Imana nk'uwiyahura ubwira Imana ngo urayikeneye no muri ico gihe kimeze gutyo ubwira Imana ngo ibane nawe no muri ico gihe uri mu gihe uhaye ubwirirwa nk'uko byangendeye uri mu gihe cyo kurarira umwembe si rimwe na urariye si rimwe na wiririwe uko mbabwiye n'ukuri ko bakristo muri ico gihe rero ukomere wikomereze ku Mana azawubwa itinda gusubiza ariko ntibirasobanura ko atari Imana izi kureka kuko uzokomera wese Imana izimureka agatreningwa mu rwego rukomeye abandi bagasubizwa vuba humura yewe Imana ni Imana ishobora gutinda kuguserukaho ariko kandi ntibisobanura ko yabuze inzira yo kuguserukaho iba yikuretse akanya gato ariko izaguserukaho kandi niguserukaho ntizaguserukaho nk'umwana w'umuntu izaguserukaho nk'Imana umugabo arakugoye muri ibyo bigeragezo cyangwa umugore wawe yakubereye ikibazo ikomereze ku Mana n'abandi bantu bitorero mbwira rino jambo mwegera abantu muri ico gihe ntimuta abantu muri ico gihe ntimubereke ko mudakwiye kubavugisha ndetse abameze batyo muzoza mwihangana nimusohoka ikanisa ari bo muvugisha urebe ko wo muhana 200 kugira ngo wewe iwe muzatandukana aje kuvuga imbere y'Imana ari amarira avuga ngo Mana ndagushimiye ko mpaye 200 ndagushimiye ko mpaye 500 iwe arabizi ko adakunditse kubera ubukene afite mu bantu arabizi ko ntazi nafite mu bantu arabizi ko ntakwiye guhagararana n'abambaye neza n'abasa neza iwe arabizi uriya mukene ariko uzomubera igicucu uzomukingira izuba uzomukingira inzara ico gihe uzogira umugisha muri ya marira yiwe aharira imbere y'Imana avuga ngo Mana ndagushimiye ko mpaye 200 Imana izunze ya sadaka ivuge ngo iyi sadaka nayo yatanzwe na runaka igihe cigeragezwa ry'imirimo yacu tuja mu ijuru uwo murimo ntuzosha kuko imirimo yacu izogeragereshwa umuriro uwo murimo tuzosha bene data mukunda basa gutyo mwegera basa gutyo muhahira basa gutyo ture kundi muntu aburara ufite ico wo murengera ture kundi muntu yambara ubusa ufite amashata adendetse mu cumba yabuze ikiyambara tukumvira undi muntu ubusa uziyaranje ko twufite dukeya mu dusangire Imana izokugirira neza kuko usa n'urepresenta Imana ukoze ubushake bw'Imana mwisi kandi wambaye umubiri murakoze Uwiteka bahumugisha kandi abaganze zobabwira ubundi buhamye butaha bw'iby'Imana yantije bisa n'ibyo ngibyo mbabwiye wahuye n'impinja mu cumba z'abadayimoni wahuye n'ibiremereye wabuze abana yewe humura Imana zisa nahitinze ariko guseruka kwayo iziseruka itananiwe iziseruka n'imbaraga zo mu maboko yayo kuko ari Imana ibasha gukora ikabasha no gusohoza ibyo yavuganye n'abayisenga murakoze Imana ibaha umugisha mukore subscribe na share na comment na like mudusupporting tuzobabwira byinshi bizofasha imitima yanyu namwe kuko mukora byinshi mukavuga byinshi bifasha ubugingo bwacu mugasanirwe no Uwiteka.